VACR, local community information. Attending roadside incidents is risky business, but new laws now make it safer. Flashing lights on a stationary incident response vehicle mean approaching vehicles must slow down, move over, and pass at no more than 40 kilometres per hour. Let's look after those who look after us. For Bankstown and Auburn, 100.9 2BACR. O lea ua ufitia I vai malu leo ulima na aluanu mamao. Wa mapufo I tuinga olo le toa na lavinyala. Wa lele wa mavaisa uila. Wa te afo ilangi le mua ma le faasangi le atua. Pe yona fianga yele au fainga luenga tutofia le atua iso se fata faita ulanga sa fola fola inai. Le tala le lei le atua soifua. Malo le fola fola I ato sunga I faafianga inga. Faaftaifo I le atua ilana pule faa soifua. Lele wofi mai le tau mua o lo sasa moa le vai aso lo na tolo le masina muni muli o le nei tau sanga. Malo le pa umalanga. Wa o se va alava wa mafa tau tailo tato sasa moa. E wifo ina lutia I puava nisi o fai ngā malanga o le nei tau sanga. E pule awa o lava le atua I le soifua malo tato wola. Ai fata alo fai le anganga fa alo alo. Whawheloa ina nganga whaaloalo I lau awhionga lisea. Le au whaalupenga I lau awhionga lisea o le snot le kalesia me TCC ni nei a whaalova o mua. Whapea fo I le president o le auso whealfani a Maria Vaumua. Malo lava le soifua manuia. Whatalo fo I le nganga whaaloalo I le sunga tausi matanga luenga I a Reverend Fangu to malatai whapea fo I le whaletua I a kasa lautele. Malo lava le ngalulu le ne ya sopa I o le ali. Sunga I tausi matanga luenga mna yo lato faltua le ekalesia me tisi. Fatalo fatu le nganga whaaloalo. Malo le onosai. Malo fo I le ngalulu le ne ya sopa I o le ali. Fatalo fo I sunga I to ina fatonu mna yo lato faltua. Me se fo I sunga I to ina mna yo lato faltua le ekalesia e whakasa. Sunga I whawhianga inga mna yo lato faltua o le so se ekalesia. O le ekalesia e whakasa whatalo whatu le nganga whaaloalo malo lava le onosa I le nei aso. Whatalo whafo I le lupe o le whalele o le tala le lei fionga I a pātele kovia lui. Me so pātele mpātele pa I o le itu ainga sao le ekalesia katoliko. Whatalo whatu le nganga whaaloalo malo le soifua manuia le nei aso pa I o le alii. Whatalo fo I se whawhianga inga I a amosa. Ma le whaletua I a Erika Faumoi. Me se o ekalesia le Assembly of God I Warwick Farm. I whapea fo le tina malolo man malo I a maua I se aso Faumoi. Malo lava le onosa I le nei aso. Me se o le ekalesia AOG le itu palangi ma le itu Samoa. Whatalo whati a tau sunga mna I tau whaletua. Malo lava le onosa I le nei aso o le alii. Whatalo whafo I ekalesia le aso fito le tu palangi ma le tu Samoa so se ekalesia ua le maua fo iswafa le nei tu lao le aso lo ala tuaila utapua inga I le atua soifua Samoa ma lo le ono sa I whaatalo whatu le POLOKALAME o Maota Samoa vi inga le atua I le nganga whaaloalo nei tu lao le aso whaatalo whafo I nai tina malolo man malo tina ya pevi tautua malo on sa I ate o tina Whapea fo I longo tae au mulipola le tinafo. Ia peli se loto, ia me se fo I whale o manu sawa inaya. Whatalo whatu le nganga whaaloalo. Whatalo whale au sina si o tatou watunu ina I tamama tina matua. O yolo o taputapua ia whaiva o Samoa I le aso ma le aso. Malo le ono sai malo fo I le tapua I malo le ono sai soifua matua o lo waiai o tou. Ia vea ia musika o le nei POLOKALAME ia o atoi fo I se simfa malosi. Ia te oi le nei tūlao le aso malo lava le soifua manuia. Whatalo whai le pa I o ainga le malo whawhale o polunga whale tua matausi. Mai se le lave loa Samoa o e olo alala mpapa au I sini Australia nei. O e FIAFIA avea le Maota Samoa vi ingo le atua ma la tau le tio whaafonga. Whatalo whatu le nganga whaaloalo. Malo le onosai. Malo fo I soifua manuia. Whatalo whare MAIMOA mai lunga upenga ta whailangi le YouTube channel le Jennifer Foundations of Samoan Worship Songs. Le malo le ATUNU'U whea lava se tafo le nekelope o lo e mafuta mai ai.
fia fo ia vea le POLOKALAME nei mau le tio whaafonga me se fo i o lau mai lunga o penga ta whailangi whaatalo whaatu le anganga whaaloalo malo le ono sa malo fo i le ngalului so se itua le lalulangi o lo atia e ai o tau ainga e wale manuia na o tātou ainga nuu e me se le malo Samoa whaatalo fo i Samoa le ngalo lava le whaatalo whasio tātou TOFI Samoa e o lo ia ile au whainga luenga TOFI a le Atua iso o se alalafanga whaatalo whaatu le anganga whaaloalo malo lava le ono sa ia te o tau malo fo ile tautua ile Atua malona fina ngalo ia e meise fo ile saufa inga tamama tina malo lo malo o e Samoa i malai le asaing na o le ngasu o le tai au whainga ta fo imfa fitau le o nga luenga fola malo le ono sa wo to asoa le malo ono le tau nganga on sai ia e meise o le tautua ma le wha maoni le Atua whaatalo whalea mamalo sa tātou malo meise o lana masiofo fionga le palemia malona whalitua minister kapeneta whaatalo whaatu le nganga whaaloalo talo whalpa i o ainga ma lātou tama fo i ma lātou ainga leo so ngā pule mtumua i tu au ma lātou ainga le taima le wa au fonti sua ma le vai whanua fufoma ai tūlangi sa ole masale au mua ma le launiu na sailua le afio whaati uto o whale ula la au nā matasi ma upu ia te oele motsa whaatalo whaatu le nganga whaaloalo ma lo le fola umanuia whaatalo whafo i le SSIG po Samoa so whaatasi laulangi atoa la wafionga tamaita iloia la wafionga unasa iuni sa polu ia meise foi o se walo i fionga le ngaftasi ia Joseph i maono whaatalo whaatu le nganga whaaloalo meise le whaatama le fionga iloia ia leota suatele tufele whaatalo whaatu le nganga whaaloalo meise le mawalungole SSIG Samoa maso se ATUNU'U LENEI lalolangi o e olo lango malosi ile fionga tamaita iloia ia unasa meise o le ave eseina o le tula fono tau whaaofi le latiro alua afe ma le valu malo le ono sa il tatou ngā luenga whaiapea whaatalo whaatu le nganga whaaloalo whaatalo whafoi i le ngang whaaloalo i le tatou company malosi le DGCR Samoa i le talainga ia multalo whaapea fo i lo tau si a meise le pulenga le tatou DGCR malosi e o lo lango ina le POLOKALAME nei malo lava le folau wha malo fo i le ngā lulue whaatalo whafoi i le POLOKALAME oe ma le tūla fono sunga i le loia le afionga fo i le sunga ia le ota suatele tūwhele whaapea fo i le whaltua le sunga ia sua viven tūwhele whaatalo whaatu le nganga whaaloalo whaatalo fo i le motunga awha whaale nganga fionga le ana tūwhia ia whaumuina manuia Samuelu a mes fo i le whaltua ia tomai malo lava le soifua manuia malo fo i le fo lawilangi maa whaatalo fo i le nganga o la pi malo lava o la pi whaatalo whaatu le nganga whaaloalo malo lava fo i le ngalue malo fo i le tauatai whaatai le atua i olo o maua pea le tatou wheilo inga i so se aso whaatalo fo i le SSIG a le New South Wales nei la wafionga i le Prestene o loa manu faulilo ma lau whaletua i whapea fo i Anita Ulu ia masiwali ia tase sa ulu ufiao tupua whaatalo whaatu le nganga whaaloalo Pastor Henry Fido ia whapea fo i whaletua i Atina Pastor Lupi ma le whaletua e me se fo i tu umatawai ia ma le whaletua i aru whaatalo whaatu le nganga whaaloalo nu tu sani mai se sio whaletua whaatalo whaatu le nganga whaaloalo malo lava le soifua manuia naitina matua ia Julia tu manuvao masiona ainga malo soifua manuia Margarita O'Brien malona ainga whaatalo whaatu le nganga whaaloalo tala whalelo tuto mata ma Teresa Lee whaatalo whaatu me se tatou ainga umalava ia e mantua aingoa ia ma whaasolosolo atu whaatalo whaatu le nganga whaaloalo Wasfuluma le 5 minute ua te ainele tu laiono i sini nei Australia. Lo matalia fo i le kalame o Maota Samoa Viiga o le Atua. Pe iona masani ai tu sa o atu yakuna i Penstown i sini Australia. Tau au na tautua ina lo fita mafuta mai le neia salo na tolu
o le masina mulimula lenei tausaga le afioga le tapa'au fa'asina iā tole afoa sai alua moa tole afoa le lua mai fasito taima vaipuna tatou insinia numera tasi a Mike tole afoa ma lo'u nei tagata i liganoa litia savaʻinaea mai sala i lua sava'i solosolo lufi fale apuna ma moamoa faatalofa atu le agaga fa'aloalo e lau afioga le tapa'au fa'asina fioga tole afoa lua moa tole afoa le lua ia whaingatā fo'i o lau talaiga e le to'oto'o le la'ulo le taulauniu ia oe fo'i o le tama fa'asausau a le itu ia po lau fionga le tuia ana ave au malanga ia po fo'i o le na tuina atu ia o le tonu mai pea i o mea umanga whaatalo whātu le anganga whaaloalo tole afoa ma alo so i fua manuia le nei tū lao le aso au te li whaatalo ve vela au mea tuta koe ki runga lea ia te whaatalo whatu fo'i alo ia i lau sunga le lau fionga le tausala i nganoa ia po lau fionga fo'i ia puni puao ia ngange fo'i ia pa ia lasi o le se tatia ai me se fo'i le toa o le o tu taulangi o tu ia la le o te les fam talanga a tole foa ia wai le te tai ona me se ai o pa ia mo manu e me se fo'i pa ia ainga ma tupu ma tamari Langa maulunga o Christmasi le wa fatalofa le fo wa le se na facility na fatalofa fa pui ale la ko se ka uma malo fa ka lo fa ko fa wa le fa fatalofa ya ila to we lo mafuta mai tono mo ta fa pui fia lava fo i se mo ta lo e mafuta mai ai ta fa ne la lang ya malo le ona sa via ia fa salanga fa le malo ia to i fuata ina i fo i le olanga fa tua ia mai se o le olanga tau mawhai le atua i fulitua i leanga sanga i le lei wa o finangalo leo le atua awa ngā fo i misese ia to ia o ina i fo i le olanga tau mawhai me se lato e o lo maua pia ngase o tino fia lava o e ta oto ai maua tonu o maota ngase lawa ma maota via ia musika o le POLOKALAME nei ia o se vai malu e moli atu i o ta otonga ti ngā a se FIAFIA tu ina atu lo finangalo ia e ala i musika o VIVIIGA o le atua. Ia lei, leo te whamanatu atu pia o le whapui nanga mo umana o seng i whapui o te le ialu lai claim la o seng o umana seng ia o whapui e la wo sai le whapui en fo i le whatalo whaila o fionga o le anganga maurunga lea o tātou Krisimasi mua le tātou POLOKALAME i nganoa ia le waono e nei masina talu na whaavani nei POLOKALAME o Maota o VIVIIGA ia si il VIVIIGA le tua o le aso Krisimasi to e lua aso tātou pā ia le aso Krisimasi ese le māneia mo tātou tau amantolia o tau sanga se furu lua masina ia le se whaamula o tala le whaipui ia ne le wo maliu le se wo le na se le ma nga do fa tasili siaso fam tala male ya cha o il fa pui ne o fam tala fia ma ya le il fa pui ya cha fa be e le angi me o fa ale fa salanga la na ma fo na fa lo tala e la wanga le de fa pui e mai le tu e o fina le vali fa le ai Vali fale ai ngai fi avunga fa community service wa vali nela le li fale val sam nga vali ala ye le mo kilo famela ya se wa vali nei fale fa pe ngi lang sam o fa tu le ai uzo o le me la na mai le val sam vali a ko mele mai e ke kilo val sam ngai fe sili lo le ya oi poliamo wa vali val sam ko sala le menga nga fa ye le malo kanga kai kanso inga kanga ka fa vlave ki kilo fa pe ola el me inga kam fa le su e kali pole me nga ba nga no sam ma le sisilang ya fa me ala no manga fa nga ka umaya oi lo me le sa fai ma fo nga valia sam ngo vinga la a fai o ba man ko nga menga ke le fia va sam ya do ke vai ke le sam lo la Apa malia le sama le ka o koul. Ele ka o le aulo. Ia ko fa fo i mas fam kalanga. Le melanga ele mise ya unga manga kua pe ngai usual fa pui. Ko lia nga no
o fai pui kili o me e a o mai hai a o mai lo wa mio me na ka o fai pui e kusi whaupunga kusa lo ave o le loku ave o ke loku fai pui ia ngana e ki mwhai inga e adu kula fongo se longa la wai lor kula fongo ua le leila wa mio ia nga mai vode o e kuat ko ai ngade ko ver sama lo le Paka no fakulo mai le fai pui ia o e o lo fiafia ma e o le fiafia ia ku ia nga mea ka ko ora nga Christmas malo kalanga e malo la balon sai malo fo ile ka fai fa malo ile lo fa mane anga le o le Atua yo o kele ilo oi so ya la ya nita ya fa longa so kele fielo ya on fo fa le mo ma fo le Atua mo ko ngolo mo nga se bane fa fonga mai ele ya kulo mai la o laptop fa ye lo le wa me fo yo kapo kala mo ma fo le lo fo le Atua kaula la o vai e fa evangelia fa evangelia la Samoa mai ATUNU'U fa fo ya sa o me la na sa fa ye yo ma fa nga nge wo le lo ku ngela fa yo me lo laptop le sa ngi ka le POLOKALAME o ki kilo ku o so me ye lo le fa evangelia la kero pe wa e ma si lai fo ila fionga pe me mata ile fele kusanga sia mai fo e o la pi le salo mata uma ele malo la tunu ia o le fale tatalo la le fai mai ia le fa evangelia le fa evangelia ngai o le meut fa ka kalon malo io o le meut ia o lo titilo hatula o lai e sa fai mai ai fo ia fio mai fo ile au mamalo se tatou malo pito ala iluma sto ina ia ai fa pena fo imal tatou palemia e fa sanga bailal palemia anga ile mamalo o le kalesia mal fa la potpoto ia kusa pe yo le fa sanga mai fa tasila o mal fa fe au mal fa e mangalia me la fa la utala o le fia fa e mangalia kwa mamao le me nga sawai ai le o faia sana ngaluenga wai no vai atu lai failan tatalo ona fa malolonga e vala au la ya nga itu i le kalesia e fa la potpotonga ai le faia se tatalo mo le fionga le mamano se tatou malo ai me se la val pale mia wai o meia ka o fa manguyanga meia lo no winga ke le lo pala me na sau mamao ai le isa fa manguyanga o ave ile am malo tatou malo mal pale mia awai ana fai se talo se manu mataulia foi ke fai kaua kulkuspa ia fa pe e a fua mai i maunga manui o nu ia lono winga o maunga ia le wai nei tonu il faltatalo le awal manui o le ATUNU'U o Samoa ale misi ato ile tatalo ile tatalo fai e mangalia o le fiafia ia la ia fai ayanga walun makolo ko ngi o si o le fiafia ia la mat ile fai e mangalia ne yaso per e kuluku e anga mea ia se vai an ia fa manga lo mai ita ile stil fanga mal fa masnonga le atu ai e tatauna tatalo e aves fa manuanga mo le malo ai me se le fionga al palemia o le fo ia tele ia tua inga e ka ile ai e lo fa yo of masino a lo wa ia lo e tu sai malo mal anga me ia tau fa malo longa ma le mama me sa wel fa evangelia ai ka kalo mo iska ka ai misi a tole le ia maunga le malo samo ia o lo fa o le mela na wo fa pe ia nga o ma kolo ko si no minga la lo sangwanga i lo fenga tau sala le nga lo ko i de family ne wa lo ko i ke fia MAIMOA ma fia va ai se fa mongyang mo modi ya a feme sa family sa mai o se pe uma spose a fedica por le ale
le al mea uli malo pe sa Amerika pe al mea uli ya al mea la nai o te fai atu ai I le sao a wai mol tangata sao e na te le fai lunga ina lava stangata ngala nga sau mamao nga sau momoli mai le upo le atua ia aninge ala unga le upo le atua fai nga fa malo longa ai le isa kalo ai mole pare mia fa pe male a malo le malo ali me na watupu a fai mel fa malo longa ile situ se ke vai ku pi fa lo fo ile fa pe ulu o la pise me makamaka penga o ku ya kanga nge makamaka mele fa ya malo fa lo fa pe ya nga pa ya ta malo I mo ulu ya tanga ta pa le fa mangalia le perfecta le ma filika le fa mangalia nga mai Amerika ya pa ya ile ulu le tanga ta pa ia fa pe sei pa ia ku ia ile ao tu la e pasi sei fa manuia ia misi ako ia alu nga ile siku ia ka vai aku nga wa fa lo fa pe se me maka pe langa nga wa te mata ma le la wo lo le sa maka fo no ke ka lo le mele ke nga ma ia ma fa se ma ia ile va yo el ngano e ele me ka or ka kalo le o la di fa dia mai le ka kalo le o ke le lona pla me nanga le fa dia mai fa di mes me o la maka ile video le sa fa nga pol me ngo le pointanga o kilo ile amakanga o ku mai kai ka yo ka ko malo mari sunga fa fenga nga le se ngo kala ya maukof ya fa fenga nga lo ka sia le fa le malo ai fa sa nga ya ku malo de tunu afsanga yak makalia la lumol media nga sunga fa fenga o le sui nga le tu e ka kaunga yai au ka ka malava poliava ile sa al mele susu mai ile le malo mai dum ese kusa lai la ma fo fa nga le tua fanga velia ya au nga le tua e fa sanga tangata ya le fainga na tulanga paua le tulanga ia o le mela matautia na vai ia wa tu nei dunga ai amaka ya wa o ke le loku le karesia wa o de lo tu pope o ko nei dunga ale como le kokongu o kan ka loku pope le kokong o le mela nga mai kaua mo makamaka ku le lo ka va le makamaka o le umi nga ku ku ia e kua lele ki sa ngwa mai ava pe e pa u la lo le suidea yo ko foi fa lo mai ane mea apa u la kakalo mo le nganga ne na ki fa sia I kua ole me si di lang lo me le ki fa sia ole mama ole me vala au I fa ngadia ye o mai o mu le nganga wala ngonga ni pa fianga le ri ke mi ngeye bako yo fa munyanga mfa maro longi mese se fa mangalo ni mese se me umanga awe ke mai no mo ya ole menanga o mafofa le fa ngadia e ka kaunga de fa fe au de por perfecta de fa maro lo umaka ka wa piko dum ai le yo aku longa kama fainga fa maro lo ya fa pe ya la ofianga le tama le fa ao Samoa ya malia lo finangalo na ole tua lava ya ina malolo ya MAIMOA se fa mole le se mo ke le mam na fa no me ko ka sia yang va pela ya nga fa pela le limo le kamaro shu no nga pa na va sapo mai fa pulo almea au fa pulo se I kilo I le kangaka ua uru fie le pawa le ngala koe pawa e koe fufi na nga ku se I baba IP ya koe pa
Ana lai fai ka lango le malu. A vai a kure aru fa pe o le au kiro. Ar ko inga. Sa pa uma I le kure e o falo. A pa uma I le kure falo. Ia nei la. O ke musu na kaukala. O au longo nga fa pe me kara ko inga sori. O ko weri po fa pe fea. O ko Ala o fa pe. Pula le me wale fai ese kalo mo le au malo fa pe foi pa le mia. Ya le ngai ka wala au mama o tua. Ia le me la ka karo le malo e le vevesi malo I le fionga le malo. O le vevesi de ka. Na o ke kan fai finga le maka ko menga ke kausa ngome. E ka kau o nga mai le ka o malo fa ko kudi le dei. Io. Ya okay, fa mangu aku. Wang yo se nyo leu. Mangu yo Samoa nga yo au. De fa mangu aku. O menga ka nga fai. Wal fai nga fai me fa ka koriko. E sau le kanga kama wadunga. Pe sau foi se ka kingari pe sau foi fio mai le kupsa. Ya e mai le ko kuti. Ya fa mangu ya. Ai le mai ka po fa pe ko sta la mai fa mo boe ya fa mangu ya wa o la fa ku wa o le ke mam nam fa mang dia fa le mam nam le vo ka ngwa e ka ka sa fa mangu ya nga o mana le me o kikilo wa ro ke awa ngo fo la pa le mia ma e le fa ya ku fa mang dia ngo fo la ala ku wais I wale la vaku. Não, minha é o cucu moreri. Uai, ele fa pengar ma ko e carecia a fa pe mele finga bater ia fa tasi le li moto ia fa pengar finga kadi mai le fia a uma ia ngofodal foi ko kurung ko ngofodal a melenge ele vai lá mai le fa vinga dia ala ngofodal ia picolum ki le kulai ko ola ko ku ma ka leri ninga no a vai o le fio nga pa ia ke fa ya ku jape I vai ku la ke ku ma kwari ia changa nga pa ia ma fo lo va ri un gofo da fa ma kala mai le me va ka le man mam fo ile ele ai pa wal me le o ke fa nga ule malia I le fa e vanga dia fa vai vanga dia le o ke fa nga ule malia e wai lo fa ya ku le ma le me sa wai asa ka nga fa se kalo fa malo longa mo ku la epa ia mare le ka ko palemia ia fa pe fo ia le malo ka ko malo ia ma la to uma ia sa ia wala nga va ko langa o isi lu mala sa ia ai le se tatalo va pe singa ka ka kuluku nge ka ka solo mai nge awai e kusape po ai a fai ela e musu ina o ele atua e fai me moni mal fa maon e ko e fa nga fai nga e ka ofia la ngole mana o le atua e malo sia nga ilo se sia me po ai mai sa ka nga fai se ka fa malo longa ni ini nga maka me le nga fai nga ia longo binga ai o po le me wo manga fai se fiku inga le fionga le sunga tai tai o malo ma le fai mga dia awangi a fia ia le tatalo ia walo te lo ma mele ke finga mai pe asia ia ai me finga o kariak ang masal salonga pu mga fai se ia ele pe finga le metis awane ia te mato dango winga awangi yo mai lo le fa monyanga le wa ke lo ya uia o kangaka ia nga bala au ia nga no ala kang fam kala ku lo ka kungungan me ngo ai ia ko sa e la bala au ku ya fa Samoa le si fai au le todo ya e manga ia al mele e o foi lo ang fa pe long un ku fanga kupe ele bala au ku e fiu ku ka ngo e moa ka masao ia e moa piccole duma ia so o e duma ia media ia nangala e do ni me fa pengade nga vai le mamao le me ia ila ne sa wele pu finale ne fa pe
laku ke longa kakalo ya laku ya farsayo kakalo mai kakalo farsayo le tuai ele peia o le rira pa u faafia pa u lalo kudunga pa u lalo pa ya pa u lalo kele le se ya fa mai le kalo le ke longa le li fa manga mai o tangata se o tangata ia ngomai mai ngale mamalo le tunu tupum tamale ile ngomai luma fa malo loa ko fa ngadia o ke longa nga lawa fa malo loa ka o kingo mai la ko se anga sana VIVIIGA ni mea ngala ko faia ni mea wala ko loa e ka kau fa ai loa ka ngaka o ki se lawa mai luma la nga pu e le video mangia ya nan leanga ko fo ya le ko fo ku le vaenga le nga piko luma okay mo meu fasayo mo ve lingi la kwang sala ke so le li ye wa ile le mo wa ile nga o ye mai ku mo i kanga ka ye fa le kong le la fa ku sanga o le vaenga le mai ku lo fa maunga le poleri vaenga yang kukue ki nga piko ko i kamaro ai ki kai ya okay no se me fa penga ya ole si me mo wa makanga uma mai ia tangata yo mai fa marolo ala wala au fa mai o le mus mai le nga le atua ya entry ka nga sau lu mai fa se talo moi ai le se entry koko le lo po anche lure anga fa ia ranga lai sau le mea lai sau le suafa a se ser fa le onga le family at least it's not my church le se ngol mea le ngo vai ia imale papatiso nga Yohane le Yohane papatiso le nanu Yohane failana papatiso na o umale ia yo Yerusalema ma yuta ia na ya Yohane papatiso ina lato ai alwa ko ile solo al farsayo male afsatu kayo ele o papakiso la ko ai o makamaka e hore me ala o fa wasila fiele ya Yohane le watu ala afsatu kayo male farsayo va mai lo Yohane o to fa na wangata fe ai no viga ora vai nga umale nga le ku ngore ela ve ai fo imari fa e vanga dia mo me nga kafe ai e po fe ka fa ai le fa e vanga dia le wasa ude ma fa samo ya ni la si me ya pa me ya ongo ko de ola verde ko ai nga le ke musu foi na ele fa pe sei tu ai nga fa mole tore a fo ro me ala nga kupo le fa me el tu spa ia o to wa to fa inu malaba maso ka la ai kala le ma ya le minga lo karo ke de ola verde ke de o loku ai le ko inga le me na nga finga kai ke nga fa exo kala I kuranga nga ongo ke de o nge ke u fa exo fa makalanga le ka kala via ele meon ma ko e karesia sa le ala sa no nga se ale me le pe ke fai kai o le sa mau ai le se te talo e fai mo kai o malo le me nga sa mau ai alai ke ko lai musu ye le nga le tu e fai se talo mo tai ya wale ma fai ele mo le fa ufi nga fai se me sa o me fa pena ya pe escape senga mo le ko na wa masalo mier fai nga vedia o ko yo masalo ko yo le fia fai e vanga dia o fai kionga la fai kionga fai milia e le fai kio I mamalo le le panga le ko sa e fai kio fo ya le maru asa kawanga va le afia la ko va pe se fa mo le se kalo mai mo o ke fai aku akan ku fanga aku yo le ya mai se te tu se la fionga ya la fai ma pai yo na uma I de fai so kana le la wa o mi o e ke me manguia mai le tu ala wa fa mai oi ku fanga ku manguia la nga bala au lo ya enchu sale sil fa le ngo ai lo enchu ai o endi po ele no posco ingo anche lune le ke le sa la se si dum ai o ke le moanga na parna me ngala le sa se si dum ai nga sa fa ia yo ke lo manga o ke la kudu mar ke minge ya sta pesena mo le to ya lo fa anga ya te la to uma o yo
Mafuta mai fo ia me se lava nai tamama tina matua. E fo i Maota falpui ia mai se fo i o lo maftia pe ngasi tino. Ai tati lea se wha mo pela wa langa lewa ilo spiri nunga lo mka. Ia se sau. Ole mele fela kala. Le waka ko ngila i le mele o whainga e mangalia. Ia nga whai fo i a whai mangalia yoange. Yoange le nga e sa ngua mai ang papakisoi e su. Nga sa lone o whinga lo yoange. La unga lone le si whai whi aunga mako le whiunga e pakete. La unga lo whai le papakisonga. Whai le papakisonga mai umaka meki. Sa wala Malaysia liinga. Le loko ese le loko popi. Mai la le pakele ia oi lo ngo papkiso magali vala lo pope faila ko ngo papkiso e sa lo ngo nga e fanga mo moe e se le ngo papkiso e pe papkema oi ya ole e se la le ngo le suile mo papkiso e lo ese le lo pop mo lo pakele ia o ngei ola ave ese lo ngo yuta ale ku wai John, Ioane, lo ingo papkiso nga, o Ioane lo ingo papkiso. Ia, nga umaloa, whai mai loa lea o whinga le pātele, ia wa umangela papkiso nga, papatiso atu, ia te o Ioane, ele tamā le alo malanga pa ia le vai, alo umamia umanga, le ana wa keu le loko Ioane, wa sui le ingo. O lo i le vai kemi o le whala inga ale karesia, era kunga pakele le moko yone o la kuka mai ka malo ai yang faspofi ama ko dia foi ke mi le ngale me ka ma fai te ka desia nga la ko fa mi pakele sole o ka ko le fa la inga le ka ma fa fe mai yone ya terminei faspofi o te papta si te o to o le asuia nei to ingo oia era cominga no faz povia agua ia lo vamos ali diwe e fa pengala le mea sa manatwai sa tau no fai ngalia le te fa se ai aku ia la lo fai media se sa skemia o le bo in kadesi do maka pu ngano esa o ila ia la koko vili mai lo le la ingo la koko Samoa o longa male o vai ia alulo leo lau kokoi alulo leo lau kokoi o langa pule fai langa whaangoi o ieo wa fiadu vai o longa ma ki kilo mai lo leo lau o le pule ia lau koko wha maoni ia lau kokoi o ringa luenga me lo leo le pule ia lau koko lau what can I do for you hei lo lau koko me off say go me off my father very soft I know me off my father Samoa call my father very soft oi kurang ale wo e fai mga dia makwa soft ia le la kaos kapes ngai la kala fia mga oi fai ia la ngai la kapes ala kala la vanga vinga eu mani di wa ku numa la ia e wa ku no wa ku mai la ngai fa pe me la ngai la ku de konga bla ngai ngai sa ngai e keoki fa me mar konga I ngai sa ngai ke aru le hau mar konga I ia umamai umangai kanga sa ro sa mo sa lo sa mo fa me lo le langit ngai sa ngai ke aru le hau fa me sa mo ngo sa wang ngaf ade fiadu ade hau sa mo fa me langit ia boleh cha ngaf ia fa mai ngo sa wang ngaf ia mena le la ver ko fa ngo dia o fa ngo dia ngaf ngano ali ya le ka ko makamakin mo me o pese fa ngo dia ya wale
Tos fulu minute ona tale o le itu lai fitu na tau whaafunga mai pespesenga Christmasi mai le Divine Mercy a Paulino. Patele. Ia, Patele Paulino, le whiunga ia Patele Paulino. Taluai o le ua mafuta mai le tātou company maalosi a le TTCR, le whetalainga i le whonga mua o le vai maunga le tau whaamuni talo, ia le whetalainga fo i a vai lua, ia po le whetalainga fo i le ava mua, ai o le au tau matau fo i le pūlenga telefoni le TTCR ia wale whaala wiloina o le company sini ma Australia ia mai se o atunu i whafo e whaatalo whatua i le anganga whaaloalo nei tu lao le fiafi multalo wha malo lava le soifua manuia malo fo i le folau ilangi maa. Whaataro whaatu i lau fionga tau sala, lau fionga i nganoa ia taina ni fo i le fionga tapau pasina i le fionga i a tole foa ia po le tātou pisa pasala lau pena ne foi a le fafonga anga si o tatu tunu e pa i tupu matamali o lo alala papa au e tono sini Australia e foi le nei avano fa au ma tu te fatalo fantuai e tapo i mau si o tatu tunu e pa i lo foi ngaluenga TOFI le tua e tena ne foi a pa i ainga mo la tu tama tama foi mo la tu ainga le utonga pule mtu moi tu au mala tu ainga le tai mo le va ti fa pe foi le motu sai ia le moto le falenga fulu ia so ma le fanua fo me tulangi ia sa ole msale mua me le na sia lua pa pe fo le moto sa wa tu to ia fatui ia u lava le tamal no tele ma lo so fu me ia pa ia so tatu tunu o manato le wala lata le vai wa toyo na nai aso ia tatu pa manato fo le o le fana mai o le fo manato fo la le o tu pala le la fo pa pa i lua o le anga fa tai le to le fo o mau le no fa au tātou te whasoi lunga. Ia, ma lolo soi fua manuia, inga noa, ma tōna fua. Ia, ma lolo soi fua malangi manuia, tai tele lava i le nganga o le atua, le tātou e maua fwoi neif so ta inga, ma lau ftalenga mutalo, ia te tali tonu o le nganga o te kismasi lewa tātou iai, le nau whatalo whatu, ia le afionga, le tausala i nganoa, whai mo mātou sui, ia le fwoi to e whatalo whoi pa ia ma le malu lau whaafonga ni yaso. Anga e tupu mtamali o tia tātou ATUNU'U ai mese lau whangu to TOFI le tua. Le nei tu la ia o te talitono la nganga te smasi le awa tātou iai. Te manatu o a uma whala wiloa e mori kismasi. E le ase tala mai i fōringa kismasi nei TAIMI muri talo i tono Samoa ai tatile i atu te whala wiloa. Whaktai, o le temi nei wa o tele lawa ni tumutumu ia telo paloloa le taulanga ia mese fo i whala wiloa mo special. Al tele o fale oloa ia o mo le tato kirismasi e isi fale oloa pe na fa umanafi la to specials ia ai po le mo tangata o a po lo alala papa au i tua e me se foi o tato ainga i savai sala fai o le la sai isi specials o pe o ni se company e ale sa fa umanafi al to tele lava la to lo pantawina me ta alo e me se lava ia a mo me alofa mo tamaiti ia le lava e whaanga solo ia se o i le AFIAFI le aso atai au ia ma le lava iaso a temi nei il taulanga ia o lo le lava ia la au kisimasi e mo ni e mo mai ia lo whaanga solo i lo mo le malai fatu ia le tatu a desmisenga le la lo nei le tatu lotu mamo na le lango ia tatu ki te sao ala to le no ia tangata ia telefo ia fa lo fata o ia la tu o lo le po e mo se ia ma fo tamo tanga pe o le mana ia le vanga le malai fatu e lata i le playground ai me se o to ia fo malanga mai Samoa e o ia tatu pakale na ia e open ai tau ai le po ia pe o na le wa o tele na ga ia le tunu ia lo fanga solo fo ia tutolo aso vai tele o nei le pole sa fa visi ai po ia se foi speciale fanka sai e a fo i vai vastai e a fa te foi ana pona ele me tise ala fua e a manto tele o na male lo pope mai a fo i vawala a o tele na pespesenga ma fo linga fo lo vai el terminei e a matape nanga ale ATUNU'U i mori emo pa o ale vai ngale o tau va vai a fo i fale wa ele o tele ni fale o ainga mata foi pia o teu ki ia foi tato molia era o ile ale o kisimasi pa wa ai fo wa tu se la tu fa o i wa nga i tai e pia wa nga i tai fo ile le ta fa wa ia o molia i tai
ia o kilisi masiale na e pau da le se senga le o tawa ai neto sa e o wa sa amata mai te sema e te u le moli mo ia te lo falo ainga ya o le gasta ne la lorva vai lo foi fu se le o tau ta fu cash power o fai vol ma nei o e mo mai ya ta o le me o manava vale fa po angal ta tuno ya wa le ma ia e mo fa ya ai ma kwa mangongi para ele ya ele dei ao maior cash power au le ai le ya tau ma sta ya pe o poto foi tangata ya o ka pulia sta me ya le la lo ma la fa lo nga to na fo ia le whaftai lau le talimana o le wa whapena whaafonga te fo i le atunu i tu langa lo e tātou kirismasi si whaupunga i a pia fōringa mai wa tauntar so i fuanga o mafua ina le e moe o tauntar so i fuanga i wa mato i nei i tosi mga ala e te amatana e alu i nei te tono o stadia me sam le vai tule mato iai le alu atule i Pengilifi e me anjue whapia fo i le sai le Campo Town le tu mai a Samoa e tele yo fale wa teu ki nganga won mai le malo ke le pawa ma benga e de e se le nganga ka papa e o le nganga o Christmas pa la me le fa popo mangi ka sanga ya mako mon me le o le fa sanga e ka ma fa ave ka va e ke mile a mo o le ave ka va le pele ingu singo va ingu e ka mo singa malo si la me ka va e o fa sa ka pula ni Christmas o ngol pui o leo i le kele o finga leo me la vevea ka vale la vevea e mafua mai i le ingol vai ingu pole ia pela ku langa nga a leo whano no ka ko Christmas ia wo popoko le atunu wo lo le atunu sefe le seleni wo lo le atunu ia wa o kasi kai e vava ai la Christmas le titi sao lava la Christmas nga mumu e o FIAFIA ia ma celebrate le so Christmas ia le ta o tulanga i ta falawilo fai na falawilo mo po e mo malo ta to se in neva yaso ia fa penata atu i sivaanga e hawa na fa na mo pede atunu wa o tele o fa na o telefone na na mo malo de atunu fa tu never know e falawilo mai de malo de atunu wa bo foi la to fa nyanga neva yaso Pastai le wa mai ta to results for le ta to falawilo le to pap luas futa la le fai na manu malota to New Zealand Australia por mai ta to falau lo terminei o le wa manu malo ia e to lua ia ta to wa tunu mai New Zealand to lua fo ia ta to tunu Australia o isi vai o isi tunu Pacifica o no merane o le a fo e mo mai mo Australia o le ono tasifa tasi tolu walu lua lima o noiva ono fa ono tasi fa tasi tolu walu lua lima o noiva o le numero le na tātou Australia o le numero le so tai mai ai o le fitu lua i watolu fitu lua i watolu fitu lua o le tātou numero na e Australia le na malo le la e tau pai o le so tai ai e na ia pa mau tina atili al swafa ia o le na so te mai ai o le sinu mera Australia o le ono tasfa tolu fa lima tasi tolu fitulua ia lo no winga o le ono tasfa ia tolu fa lima tasi tolu fitulua ia o le numero sa mole so te mai fitulua lua tolu fa o tolu fitulua lua tolu fa o tolu ia lena so te meita to Australia o swafala lena tali mai o Tiana Miller Gray ia o ila leo wa manu malo fo de se la tala Australia ela to fa fa multinoli sta ko numera ia o lo mole e o fa o no vili ia ele matu a multinoli le ia mo sil sia ta to no e ai ko ia fa tai o le mo wa ia sto lua ia manu sei ma ko sei le ta una top up le lu sutala mai na ia ile telefoni ti sale nei ia ona nga va lo le ta tu sei le na manu malo al tai lu se la tala le fo ia ta to headset winner ia mo mai fo ia se ta si mai sila ia terminei ia ele va le to no mai sini nei tai ao ia to telefoni si sa malanga pai ai e foi ni so mai tu ai o si sa o mai nai
i le Sydney University ia ua paiuina foi le tau pai o le fufua e a foi pa o le next year a o le tumo le va o le tumo le va le sau e lo to te lo tatu tunu mai o statia ia lo malanga mai i le teminei ia mo asfiasia ia niso fa la ia ai le na tia le pala upa ia le tua ia PELE e se o tatu ai na malanga fa lo to da fo ma rola me sini le ua fa longo tu foi le au fa fonga ia lo mo foi nai malo ia mo nei tu fa fine foi malo tonu o sini Australia ia me se foi isi vaenga o le larolangi le nganga maulunga ia a maua se tasi wala na e wa tele foi yo le fe mai Yesu e sto tasi posto lua e lo ngoa ia wa ia foi maleri ia te lo ia o le matu la vea mai atiana nga molanga do se lautala ia le nganga fa fetai la tato titi sao ia me alofa foi fu mai ia ele se me alofa fa pe le ia fai lava lo a credit duas futala e fingale fai ia ai malore loa ia ke wa laki me ia le wa laki stu finele lua se lautala fa tai mo le tu langa le la ta o foi tu langa masani i po a foi ni tio po a foi ni ni fala wiloa tau fie wo ia ese me lava yaso ia te mine fala wiloa mai ele ftalenga le fonga mo vai monga mutalo ia le do ta o tu langa le o credit fa tai ole vai aso lento na tu nei ole sa matawina ia le totele foi oniso le tu sa wai mai ta tu fisa fa tau ala tu wa foi na tu telefoni ia mateira ia mai so vai ngai te minei ia alo fanga solo per tato super excited por super sekile ia le tasilo tolu le ai mo le tolu tala lima se lau me kapai mo le aso tasi lima tala tasi le ki kapai ia tolu aso ia se fulu lua tasi male lima o 2.5 ki kapai fitu aso duas futa la ono ki kapai su lima aso ia male lima futa la su lima ki kapai tolu su aso o le vanga foi le mawai le tu la mo free unlimited ia so taitasi ia foi na fa ngai nai lau teira ia e fa ngai mo le meli o lo ia le matu a fala o lo le sa patua le tala tu nafi o le fata wina o a foi o telefonia J2 J6 ia mane J8 no inga o si to inga telefonia Samsung o le fanga solo termine ia lawa ia ile special ia e fanga solo ai ia mata mai lava ia ele silia male afeta la ia tau api o telefon tau ngota ia e mau fua tu ai la le memory card ono sumal fati kapai ono sumal fa wa matua tau ofia wa le no vai tu lungo o pena tu langi e mese fo ia le inusila ba Australia e tau ngota telefonia ia ale mo fo tatu tangata nei wa apa ni liu le tupe New Zealand ile tupe Samoa po tupe Australia nei lo le tau ofia tatou nei a fo i Samoa nei o le special na mo nei telefon ia mo nei tangata o lo nga solo mai alo fanga solo pe tatou iva o to telo tangata le mo fatau ia o telefoni na iva tala mo wai so se vai sia ke lau email Facebook so se vai nga ma se nei tatou fa ia ese fo ia le taua ia ona e wa pe wa fa ngai tangata telefoni ia e fai la tu me alofa vo le ia e inicio o tatou tu wa te o le mele o ilone o le telefoni o le asi le vai nga wa fa ta o tatou tangata wa ilo tatou tangata le taua le pe o aso ia na le vili aso e pe na le vili o akaulor ke fo na le vili o tangata al teminge o le telefoni wa pe ia le computer vo ile e sia ke le email e ke so ka ia i Facebook ia ma e fasili ai pa e pangati o pa la vela no ngoio ainga e pe au fo inga ai ma fiti wa pela ta vale so se vai assim ba alo pangaso do teminge e ma fai ona so ta e ta tu tanga pela o telefone ele se vai e foi lá le app lo o fo foi lá o vai mele a telefone me no o pelo ngai ele ta ko ngai fa ngai no apps e app to ye lo ye tu spai o ngavo ye ma pese lo tu luma o pe wa pese ka ko le vai foi ele ka o le ar marcus pese awa alu bar telefone ya pese ele pese le lo o ka wo foi lá pa ia
to o e wa nga yer ki ke ko ta ka wa ku spa ia ya pa ta wa lunga te fot ta wa me ke wa su e ku lunga ke fo ni ku spa ia ole ma wa le foi o vo le tu spa ia wa ta ni yesu ia na pa le tu langa lana le tua ba le behind ke le o ko inga kanga ka de ia wa le a foi ngi special ma ko puleanga fa ka ko di ko ngai ku fakas o ke vai ku wa o nei fa nga me ke le fong ya ka me ki lai lai fa nga mai a pese ma singo fa nga pese le kalesia e fakasa ya o ke vai ku po feme mai u por lai ki lai pese mai ke le fong ya no vinga lo update la lai ki de ala lo vai behind o ma ku no vinga la e a vo de fa fonga na ma ku nge ke ya e ma fai fo inga kusi e lo la unga lungo le POLOKALAME ne kusi e lo la unga ma e la unga e lo wakari ia la unga le kusi ia instead la le ka kusi le lima ia e type ko kong ia kasi la nga vaenga le dei kele ia le la ka se le vaenga le la ka o i vaenga ia o la mo le ka ko TV mo ka ko GPS mo talo Sky kako TV lo fanga solo per timingei Sky TV ya to tele tanga to mana me kako Sky TV le fonga o kako TV tapi savai ya le vai solento na tu nei mantua o nei le na pai foi fusuanga voi le a tisoa ma le o pilen white ya wa ma tu ta to pe o tasile fusuanga le fofua ya po ai manu malo e pento i fusu ma to se paka ya la wa ma ne to malo a tile no winga wa ya la no ai to no wa le match mo tato a tele o POLOKALAME o lunga o le fo ma wa le fala de la le wa to le mai Indonesia a pela o TATOU o ka ku Sky TV e ko ki ko no channel so lo sa u mai ya me lo tu pulalang pela ka u ale TATOU Sky TV vai e ma wai news wai se tangata mata talonga mata melo tuku o la kapi ma telo talonga ma tifanga ma ia mata fa solo e foi ma TATOU channel al ma na ia le na aolo tuku ia meia o lo tupu lalang o le ma na ia le coverage o TATOU wa foi le CNN and BBC vai no ma e me se vo ia le vanga le Hong Kong o lo sa o lunga ia me pia le ABC Asia o le ia e mo mai me lo tupu ya si ta wala na TATOU Sky TV ia lo fanga solo terminei o lo ia foi TATOU TPS o le vehicle tracking na me to tele ia le foi la o to ai ni va ya o to va ai ni va ya ia o le ko tele o tangata e na ia in Cavalry wa le in Cavalry to si nei wa tau wana uni si te watu matu ta vale mako apale ia se fa ngai la to ia fa fika u di la le apa tau ta vale ai ko ngai mal GPS ya ma wala va noa ia e te mafan fanenga le te vai nei lo fel wai lo ta van ko le o aru si messe ia manisi fa ngai nei mele tau fa ngai ya le sa le bu ai mesela te mi le os fi ma na fa lo to le fo ma na ia tele ia le tulanga na o le tulanga le leina ia ia ni se fina le e fa taninga turi ia o ia tonu ia o nga ai le POLOKALAME le a me se lava ia le mele le GPS ia o TV ia le o TATOU loa i tele o mea o le tulanga le o TATOU iei nei mutalo o le o matu le nganga maulunga ma le nganga whaafetaila va TATOU maftanga le whaalawiloina o mene e lo ilunga de YouTube e ale mo le whanongalongo nei e mo fui tai au mo talo tai au ia po lalava e whaamanatu o tuale mamalu ai mesa langa le tāke kako ia tangata matua ono o lewa ta o la tau le tau fo le tulanga lewa iai ia o mana ia le tulanga lea e sisi mea fo e se mai ai mo talo di menta whaaso ai Partai tele a tole foa o ma to tele lava na vaenga lo panga solo timinei e fo fu panga TATOU titisa o le nga fo i ona tele ni fala wiloa e a fo le ma le mautono ia i tinanga lo TATOU ATUNU'U mana to lava lo panga solo ona le to tele le na pe ana fai atu
ana whapea o le mata watu o whare todo tātou promotions ia. Pa esi suinga, o le tō tele o tangata le temi nei. E lau whanga solo pere vāinga le, o le si vāinga nā o tātou TMM, nā o tātou tupe, tō tele o tangata o le lafo mai ia tupe nei. O nai ia ile tātou Apple nai lunga, le titi sao. Nai whai anu whaonga aina e lafo mai ia tātou tupe. Ia e whai ona ngā ia nā whai whasino tu nā ia awala. E whai ona whai mai I tātou tunu I whafu. Wa mata wina foi la I lalo le mata ofisa. O tele tangata ia lafo mai la tupe anga e mata ofisa. E whai en whata o la telefone. Ia po il tala mai o la tupe malanga palo o tele o vaenga o te loa. O mana pai la fola na antoi whau na te peta unu I whale olo. E tu tau na il tata ofisa. E al te tisau. E o le ngā fo leo tai au to le foma inga noa. E matu te anga I le wao matu mea lofa. O tai au matu te anga ia I le whalo pare mai o tamaiti. Asa ne whaiti te sau tau sanga uma. E tu whata sila e le au whainga luenga I ni mea lofa. Ia na o lolo au whainga luenga e tofu tamaiti o titi sao. Male mea lofa. E o tamaiti o le ATUNU'U I whale mai. Male mea lofa ka pena la ta tu titi sao. E la so tai au o tasi na vaenga taua. Ia e a fo e mo tai au ia e solta tu ATUNU'U. Ia e fai e ona awai. Ia ma nangolang pea I le tātou ofisa. Pe o te la vaenga o umana pala uloma ngang whaaloalo. Ia LENEI whaafitai lawa ne tu la leo tātou TAUNU'U mai vaenga sili leo tāua ne tausanga le tātou Christmas. E le nganga lolunga ia mutalo ia tūlanga umalawa. Ia o te loa ia le la sauno atu la fionga le tamaitai pule for tātou POLOKALAME o le Jennifer Foundation Merso le Maota VIIGA fionga inga noa ia watu fo se famunianga whaapitoa lava wad tātou company ia me se fo ia show ainga o lo e whaia lava nei tautua o sili atu ma le lua I le tolu tau sanga o lua mafuta pēr ma le fionga ia inga noa la tapu ai atu tole fo sauno ia lau fionga le tamaitai pule. Alo whaafitai mo le avanoa ia mo le atu whaafitai tele. Lau fetala inga montalo, ia me se lava foi le mawalunga o le tātou company titi sel malosi, I pulenga, ma I le pule se ia o lava lau whai ngā luenga, ma lo whaafitai ne ia wanoa tātou te mafuta I pea I lungo pe auma, ngā lunga lo le ea, ia me se foi o lunga I upenga ta whailangi, pe ona tātou iai, mo le atu wailale ngā whaafitai, whanongolongo atu lava ma le tatoa ma le manino, I le alualu I luma o le tau ngā luenga, la vea ia maloto ngā luenga alo lofa I sa tātou ATUNU'U. Ia o nā fo ua uma o no tau whaier kirisimasi FIAFIA wha solo a ngā inu I tua I wha matamata. Ia maua fo I le vai tau mafa ia ma sina vai inu fo ia wa fo I tau maftanga o le pō. Wha FIAFIA ina I lava le malo le ATUNU'U a wale. Kirisimasi malona winga ia nea fo whanongolongo atu ia o la o fo I Maota ngase o whanau la tau whai ngā mea lofa ia whapea fo ia tau anga lele ia te ila tau e olo tau anga top up telefoni lua se fulu anga ilunga mole tau ailale anga anga whaftai tele e taltonu fo ia le au maua company telefoni le mea whai el titi sa o le anga lele fe tuwha I fo I le mamalo le ATUNU'U ia te ngona lava foi ia o lo maua foi ia la tau o lo fia maua so soani la tau fai ngā mea lofa lea mo le atu ai foi la alfa atai ia o le POLOKALAME nei o Maota Samoa VIIGA o le atua o na o tātou maftanga fai pea tatonu foi ia o le aso atai au ia o le Christmas foi o le anga atua I foi anga le leile atua ia maua se Christmas FIAFIA I lau tau whamontalo ai mai se foi o sio ainga ia le ngata foi a le pulenga foi titi sal anga le leile atua ma ia taitaina pea lo tau soifua ma leo ina mai whaingata fa lave o no tupu fa fuase I nei foi ia so FIAFIA ma wa ni Christmas FIAFIA ma wa foi le malo si le tino ia mai se foi le poto mai le atua wa lava le tau tuaino le mamalo le ATUNU'U ia pe o no tau tuai nei ia le lo le tua lava le tau I o tau ngā luenga le lei uma le ngata foi I tātou ATUNU'U ia o tonu foi o ekalesia pe ono o tau ngā lulue ai ma wale tō whā mai le atua ia wale wha foi ina o kirisimasi e pe ona tātou walo atu ne ia I wato e nei oni na yaso ia o le tala lea ia manuia tele lau whetala inga montalo tātou toi wheiloa I foi le ava yaso pe apu le alofa le atua e momoli ati ailo so I fua maso mātou wola
ia manuia fo ila fionga tapa fa sina ia mese la fa inga wenga nei ia mo ni taimi fa so ifua ia la talenga mutalo Faftai tele la utionga tausala ia tano falele awale so ma tatu fatisinga mai ngo tatu pokalame tono foye ve fondene avanoa fa ino le fa musuel pulenga ma tatu community sao ma tu tingo molia tu foi fa malo man faftai ya tanga mai la tatu pokalame ni tu sanga tele ya me se foi le awa la lateri le si uia me se ya fa ma tuino fa no mai el petfo ya viiga fo ile tua o le matu patai fo ile tua malo tawa tai malo pa ile faiva o pula vai masania ile nga tai fale wa we ala le fanga fo ia ele ta o ala tau tua mai se e longo pu ia li mamalo se tatu tulu mo le po nga fa tai failo le fa musu el pulenga mo le toi fa tai tele la va Samoa pa ia se tatu tulu tanto mo lo lango sua i pokalame tatu ti sao o le nau ta inga lava ia o le oasi le ni fa yo no mo mai ia então faria matu te fa so se tatu tulu e ngata eu study e to fuale ngo masina ia pa te foi tu tatu tulu nei o promotion to mai ti sao a o na matu a pala u dom so swani tatu tanga nei o le sao ale o tatu tanga lo la papa o le no le tele o a fo yo o se le no lo to la fo maima so swani o tatu tanga ni fa vela e o fo tatu company ti sao e mo le ala fa tai a uila tele fia tau tala o mea lo fo tatu TAIMI ai a veia le nei TAIMI a mole fo ia pa bianga man we tele Christmas ia ila ufionga tau sala pa pe foi la ufionga tapa o fasina ia pa tumu pele tuale la u la bise tau tau ne tatu wa tu no ia no papele tatu to tapa is TAIMI mo mua e man we tele Christmas ia ele nei vai aso mana nga falo ia le wa fetawi fola pe o le tala ia le foi wa sauno atu le fionga le tomata i pule o le Jennifer Foundation Maota Viiga o tatou pokalame fai pea ia o tatu fai tau foi lau fitalenga multale fai masui o le afionga le li pule le titi sao le nganga maulunga e le wharuaina ia pe uma na lua saunoa mawhetalai lea tu langa le nganga maulunga lava ia multale tatou maua se Krismasi fiafia ia o tuai le ola malosi mo le si Krismasi mo le si Krismasi pea fina ngalo ile tu le nganga maulunga tatou fai ngā mea alofa mau melinga noa ma te malanga atu po le toi lua vai aso wa fo ia tu langa masani tatou fai na ina maua tu leo ni ma lefa tu lima ona alofa anga me ia ave eleni me alofa ia na fa pena no na fai me alofa mai ni ma ofu titi sa o te minei ia lo mato ma fai ngai ko nginga masani ia wa fo sile le tunu e mate fia ko nginga la vart ko nginga ia mal pelau le titi sa ia fa tai fo I se leni mal fa tu peina ne pokalame ia pe fo ne fetalai ia ne fetalai mai o lo sao la vale le tunu ia so credit a se foi tu langa titi sao fa wala toilo sao tonu malo Samoa ia ale foi e le sao titi sao lo la to fa tu peina o man ne pokalame lo fa pena na MAIMOA mai ele tunu I so se tu la lan langa maulunga ia tato mo pese Christmas fiafia ia maria lava te mo to nei po mutalo soi foi Soifua. Waspulu male iwa minute wate ainele itu lai fitu ya nato faafonga mai tato company TTCR malosi lo lango ina tato au onanga nei ile talenga fo ya multalo ya wafo ifa la wiloa ya wane ingalo ya afayete fiwatu isa mosuatu mtalato au ya umaloa ya aile tu tawanga vale na tu mayaile officer TTCR manafu alanu mumu Yesu ia ina ia wafa manianga tapu upload telefoni fai sau credit ia pe fai fo sau sim card ia fai se fesiri lava ia ile officer ia ofea se plan LENEI mo oe ia ta ia le umi te alala ima ia fio I Samoa ia o na fo I family ina ilo finangalo o lau lava fo ina au nanga malau tautua lango ina fo tato pokalame pe ona tamfai fa la wilo tato company malosi pe ona fai le asa ma le asa pese la le mo le toa lo faanga ile talenga ya montalo fa pe fo ile pulenga le titisa ia me se fo ile tausi ia mai lato uma o FIAFIA e lango ina le titisa mana au nanga pese le mo oto
mal fami no te ua te ai nei le tu life it o lo to fa fonga mai pe pesenga Christmasi ia wa fo ile o atu fo yo le nganga Christmasi ia te o to uma talu ai o le wa tato POLOKALAME o oe mal tu la fono o le ala wa ilungo laina le afionga ile sa le fa sala uta o le ainga sa tu ima fono a le tapa au fo yo le ala tawa le fa tama le SSIG le afionga ile li loia le sunga ya le ota suatele tu fele fatalo fatu le nganga fa alo ma lo lava le soifua manuia ma lo fo ile fo la wilangi ma so lo fatalo flava ile afionga il tausala ile afionga ile noa pa lo soifua malangi ma ya fatalo fatwa ile afionga le fo ya so esta to filoina ya na lo mo ale so forma lang in mai lo fiong fa pe foi le fiong e te va fascina me foi le that kifia ni afia ya ona mo ta to shotainga fa pe foi le fa fo mai le no ele yon pa ie mon maru es a me se ta foi ngalo pa ia le tu lo tal fa a ro talai pautele malo tele o stadia awali tau seini ole ipole ole mo awaya ia malo le tenu tato tenu lo afio tono o stadia tele ia a me se aron fanau lo tup ai nei vai tau Christmas malo fa taile le manuia mari so ifolangi ma ile ofionga tau sala ia a pe foi le fiona ia tole foa ia a pe malo o le ala taua fiona ia no mio mari ia pa pe le tofa ia le fiona ia safano ia a mese le tofa ia a loia masia pa tai lava i ne fiafi molta to sotainga wari pa fonga le tulu ma lo so fo mo malani ma au tato fale tato yasu famana toile le fio mai o tato faola Yesu Cristo la via ia lo to paia lo to maria fa pe foi o mato tangata ia le anganga le na o le nei a POLOKALAME nei taimi o le tato i le taimi o tausanga i le tato lata Krismasi ia lau fionga sao po lau fionga foi le fasalauta la inga sa tumfono ia lau sunga i le tapa au le male atoa talo papale so tele o no lewa tato wo mai i le fai unga tausanga ia o le POLOKALAME ia o le yeis tato POLOKALAME masani a o tato whamunyanga ia i le tūlanga nei tūla ia o tu atu le vanoa i te sauno ai i tu sai foi mane tausanga le ono masinga tanu a mata mai tato POLOKALAME whamunyanga fo i le Krismasi ia o si tūlanga fo i masani ai ia o le sa tu lava se umar tato case i le foi tu e fai le aso tai au le aso lus fulfa i le mole se tala i tato e fa wout folio tausanga fo a ne tūla ia manatu ai ia le ftua umatu le si POLOKALAME o whamunyanga ia le wo o mai teimi o tato o le lilo ia martula fono ia sauno ia lau sunga le lilo ia me viso whamunyanga fo i mamaru e masani ni whaalongonongo mar tato POLOKALAME ia me sili lewa tato morkis masti e whaalongonongo atu Faftai tele mo le avno e lau fionga il tapau fascina lau fionga to le foa ia ele po malai e pea al tato POLOKALAME ia na lo silfia el paia malo le tino lo fa fonga i ya sata foi ia onai so soani fa fa mamlama tulanga tato la fono lo afiai tato fa vai i tono tato tino nei awali solo lei o so fu mo malangi mai tono le tino ai mese ne vai tam ia o fapenao nas ona telepea i fisile tangate tono Samoa i tulanga lo afiail tato tunu a mese lava tulanga o ele fale anu ia mal fa vai o Samoa o tal tono foi o nao nofus malama foi paia malu le tunu yon tupu mona e o tal fa uti tono Australia tele i tulanga o tato fa vai mal tato ele fale anu
o la lo malu pui tonu fa vai se vangana ia o tamu fai ia se fai nga malo fa tongo fiti le fai nga tatu ele fale nganu ia ona te leo wa ia vale fo ia nista ngata mai fa ia la lava lo fa pena on mar pui tu sa mo tatu fa vai fa fonga anga Samoa ia eu folava loto il mafo fau I fanga le Atua ese malmata o fie il fisota ingo o il fanau le Atua o wa kaltonu le Samoa o ele o tu la fo ina ele Atua o lo fa pena on mo le lofa tu no le tu le anga foi o le anga no Samoa ia fa pena no fa vai le Atua kaltonu foi o lo fa pena on le palo lo le tau suino le ipu vai le ola e fionga I fai au mo ta laingo tala le e fionga I fa fengaia taulangi o sio tato tunu o lo fa penao na tina e kalisia ke usiano tono o Australia tele ia o melna leta te fifo mo le vanoa ia e fa lo ai tuai fa manuia tuai il paia malu o le o fa ngal paia le tuo lo tau serinele ipu le ola tono Australia tele ai fa tele lava ia alo fangia le tua le chuta wave a fionga I fa fengaia tau langi fa pea nei o lato faltua e meseia no fa alo lo fa penana fie fatasi ile tala ingo tala le tono Australia le e mole toile nga malanga fa lo alo mal fa tete lava ia fa mania ia manuia lava ia ile no fa fa fengaia tono o Australia ia fa pe foi mo lato faltua ai mese no fa alo lo fa penaona o tamo fai e ka wasu ina le vai o le tono o ai kasi tono Australia ia e fa le watu fa manianga ali ia ai talo ina e fa peona fa wa le tu so fo se malosio se o fa manianga tu ina wa ia leo foi ia se New Christmas ia manuia leva Christmas ia fa pe foi le tam foi atu ia mo so formal lang ma ia pa ia malo Samoa ia lo fa fong le tato proclam ia mo leva pa ia malo le tu mo le so formal lang ma ia fa pele ia to mo e tato fa wino ni proclamo fa mata o fie tele fiona iai fa mamla maina ia tulanga o lo fie mo I lunga te sai mal tu la fono e fa kai tele lava ila o fiona to le foa ia fa pea ia le fiona li to sala ia e meisa ia tato komiti fa foio lo fa penan fa tinoina tato programa vale tio I tono Australia tele fa kai tele mo le no tu mai fa so semnat ia e fa malu luot foi pe fai o papa fa o pungo se mafo fau avai e pe le lo al tangate lo nise ia awa tulanga lavo o fata no ai lungo lea ia e fa penao na tu au mai ia ai le mam lama le ang tele ngai fa o punga o tulanga o fata noanga ia nai tuina tuai se fa maulonga il paia mal matupo le tunu o fa fonga mani ia me se foi le fionga to le fo fionga te pa fa sini me fionga il se sala ni foi ni manatu fa o papa ia la fo no le ainga ai ta to mai ia spirit for Christmas o lo fa penao na tuin mai ai tato faola ia e tato to ya makain le proclama le mo lumana ya wai el mam rama mol
silfia tatou tunu o mea lo tupu tono samonei ia o sifala ke latu na malenganga faloalo lava male anganga o lo maua lava le fia e fatano atu ia ono me tauna fatano ina tusai o silfia e tufa atu i tatou fitufa e whapena ngalo le tua ia e le ngata i le tomai o lo whapena tufa mai ai e fionga i au ona paia le tua ia ai whapena foi tatou ta mole vanoa whapenei tufa toa se mnato wale tatou lo to so formula tatou o langa fitufa ia awa nei lava proklama ia e o ngā tele fitufa inga i nei malmalama o tatou tangata whaftai tele mo le avanoa to le foa ma la o fionga le tau sala i nganoa tai i le whatino ino al tatou proklama i nei tau sanga o kau whaadame ma tele i la whakua le whakua o le ka mwhai o leo ke malama o leo kalango rungo le ea a wani whafonga anga le tunu ia e se ale sau ko lalo le sau i musupe a umisa o whamkara ia e sa foi wha e sa foi langa e whautua kau whapupua ia a le nganga whaloalo ia e whapenao na tuina tois whamanianga mo la o fionga to le foa pia foi ma le fionga il te usala i linga noa ma le tato komiti whafoi o le tato proklami ia wal whafongaanga Samoa dona tupu mona ia ai mese au ona pa ia le tuolo talfa auto i Australia tele ia halo mfanao lo whapenao na tamwhai a onga ia maua ele lotu tele tamwhai a onga ina i foi mai Samoa ia wo ei to mai e vai e tulanga whale tono e whatino e whainga malo wa suisu e whainga malo leva i taimu ia a mole a onga ina i Australia ia whapenao na foi mai whanua ia lau lava sauni a wale vai no ainga ma tato fianga ia mai kalesia whaftai tele lava i lau fionga te pa whasine ma lau fionga i linganoa i tato sala whaftai ko i tato komiti whatonu mo tato likio o lo whapenao na ai aua lava nei motia tato likio ona e au ngā tele wha mole tole foa ia whapeo na wha au pe mole silfia sio tato tunu yo si tu fatu na i vai teimi o fiafia po vai teimi fo Christmas me te so fo lo loma ia da lo fangia ia o tato ma tua ia halum fanau lo papenao tu poi a walum na Samoa ina ia moale e tulanga o ina le ia mai moale avanoa e saunga le moelo la so i temio o lo vesia ia tunu i tem papene io si fam talanga le malenganga ma le avala ava tele lava e wal fa fonganga Samoa tala il tato proklame ya o fionga te usala il noa ia fa pele fionga i te pau fa sine le fionga ia tole foa Faftai ia a mese il tato komit fatonu o tato likio ia ele a fionga ia safano le mutua ia a mese malo le ala taua langa o le ala taua tupu elo no papa o na kuakeli o to ala fautama o papa o Samoa tu lot fafonganga le atunu ia faftai tonu e leo fafonga atu le mamano le atunu i lau fionga leo sotele ia po la fionga fo le tapa au ale ala taua po le tapa au fo le mali to tala papa ia vaenga lava yo tu feu tu langa i tu manua ia fa pe foi le fui mono ngaftasi ai mesi lava ia tu ia tua ia po le tupua tai ali le nga ngawe kenge longa kiki e nga kumawalunga lava nei tu la ono le pokalame tatou li nei taimi o le pokalame mo famnyanga mo le Christmas
le ana tua toile no te le lava fa penana e fa manuia mai ai au fa fonga o tato pokalame e le motsia ona tu langa fufuina i le famsinonga fonua ma suafalo alo tuaia i to vaenga le fa tali mo se tali me se foi tai au in tato e alu foi le lunga le foi ma ua tala ia o le asolus river e te malanga tuaia sisinga e New Zealand ia fa penana fa ua tu tato pokalame na TAIMI ia abatu findia vandoa e fai ia o masui le fionga ia linga north ma tai pule fo il tato polokalame i le Cheni Fa Foundation Maota Viiga e batu ile nganga famunyanga mese famunyanga le mesri o le lua ainga mes fo le masiofo ia sua e wa tors full montupu wala talata fast food tausanga e wa penao na tatia mai sakala meta o le tua e ala i le fai poponga ia o le tulanga le ma moli tu fa mnyanga tato pokalame i lunga le ea i le batua se tato pokalame se tato fa mnyanga i lunga Facebook le sabatu le fionga tausala e se yo mani TAIMI fa manuia tuai a lo fangia le tua e fa poponi se se tele le soifua e la Ake ngai lulu ya koso fato sa ke ngai to fake ngai no lulu ya onsa ya le tu patama ya le tu langa tato pokalame ya le fa fonga tu folia ATUNU'U e mesele tu langa lo fa soa mai i so se mta upu lava fisilia tuai e ala tu la fono e na le tolu mta upu wo oma mo tolu foi pokalame no mon fo foi na ne pokalame ne litio ya ole loia me Samoa ia malfai au mai Samoa ia mese lava mea lo tupu mta tais ese tono sini Australia nei ia maltato titi sau lo fatu pina nei pokalame pauna o tato pokalame fa marulu tu foi TAIMI o le mose tato so ta inga ia le nganga maulunga le na ia fa maunia tele le Christmas i lau fionga i le sao ia va pea foi ia sua ia maltato ai ia lo fangia le tua lo so sua ia maua pea wale e fatinuino o fau manga venga mo le mamlama tu fa ia i wal finalo aleo Yesu ia tu fa i mele le o tu fa i me fa le ton ia LENEI ai pa tele lama aftai mo proclama le to sanga to tato aulia mo tato afa penan fatino tato letio ia o letio o taulanga i mele le ia mai mo e se mamna mainga faftai tele lava mo fasoa o fasoa lava e le tomate le tulanga o fasoa fatu fasoa fatamari ia langa o tato anga no tato letio io o le memo mua o falo alo ai faftai tele lava le foi mo mai isio le anga o tato proclama el país malo le ATUNU'U lo fa fon mai e onga tonga le mua tato proclame io o falo lo ai fa tele e mo le nga fa pena e tu fa mai le tua i nei fa pena on fa wau tato nga le i nei aulia tua vai temo o tato tu fa in ale i TOFI le ATUNU'U io o lo mo le e malam le mom ma i le ia tula mai ni tata i leo le ATUNU'U tata i el tato ATUNU'U e oni to mo ai tula fa topi e ai so sua ia wale le fa tai tele lava i lau sunga le ota sua tele tato to e feilo ai fo i le vai aso pe au dia le ola ma se malosi ia lo fa tele atu mo o lua ia mo nei TAIMI fa so i fo ia le ota so mai manuia lo fionga te sala i noa tai lava pe foi lo fionga te pa fascina ia mal fa fonga Samoa ai nga tupu mai nga ia mai nga papa tai pa ia mal ia fa so i fo ia so i fo to sfuna male fito minute ona tale o le itu la valu pesele mo le toya lo faanga i le pulenga le tato pokalame o e maltu la fono i le fionga loia le sunga ya ne ota sua tele fa pea fo i le faltua ia sua Vivian tu fele i le pesele mo o tau e mai se i la tau o e FIAFIA fa fonga le pokalame o e maltu la fono se le mo le toya lo faanga ia mai se fo i o fa manuianga mo Christmas fo i mai pesele o tato fa manuianga ia por tato pokalame o le motu ngā awhawha le nganga mo le atoa i fo i whaatai tele lava le malo le ATUNU'U
Fia fo ia mafuta mai POLOKALAME o oe mal tula fono ia mai lava le amatanga mal POLOKALAME sa ia o mai nei aso moli atu lava le whaaftaitele le tou sosoani fo ia mal tou lango ina fo ia so se POLOKALAME e tuina i lungo le tatou POLOKALAME nei po tatou le tio nei le ngata i lau fonga mai le tu PACR se lau tesi ma le iwa mo ia mai se fo i lau MAIMOA mai lungo le penga ta whailangi le YouTube channel le Jennifer Foundation of Samoan Worship Songs o le pesele mo oto. Sifuri mane 5 minuti o Natale o le itu live anu ia talua i o lo o tau whale tonu mai tatou musika lea ia o lea se ito e malua mai ai ia le tatou insinia mo le tau whale lea tatou musika lea ia wā lava lau whaafonga mai Samoa mo le atu ai fo i la ma lo whaanga i le MAIMOA mai fo i la tau umai lunga o penga ta whailangi le tau whati o tala semi ma le tau si asia ma le nofo halo, nofo tele atu mo o tau uma, me se fo i lātou e masani tusi mai, pese lea mo o tau.
Toi 20 minute o Natale o le intu lai valu ia whamalulu atu tātou polokalame o motunga awha whaale nganga ia se ito i tamu whais taimi ia le wala au mai le tātou sungat whawhia ngainga. Ia taluai ia leo tātou me i atu i le polokalame aso soifua ma aso whailonga ina. O le aso soifua mua o le aso soifua le sunga le whaasina le maali e toa. Le sunga ia le ota le ulua ia li ima ia taa noa sa i pele pāsui o solo mawhane apuna i Samoa valu sifuru tau sanga o lona soifua. Le whaletua ia roof tu umatawai Joseph Osini Australia ni masifuru ma le lua tau sanga o lona soifua. Ia mai se fo i le tina ia polwhaletua fo ia Karina Matapula o Kilani New Zealand. Ia ma le tina fo ia folole tu manuvao o sini. Ia o lona so soifua fo i le masina LENEI. Mai se fo i le whaltua fo ia Natalie. Le whaltua o le tiakono. Ia le whaltua ia Natalie. Lofa whaumui o sini au se talia. Ia mai se fo i whamanuianga mo le tolu se fulu mona tupu o tausanga o le maftanga. I le whatasinga le sakalameta o le whaipoiponga le sunga ia le ota sua tele tūwhele. Ia whapea fo i le sunga ia sua VIVIIGA tūwhele. O whato ia ma muri vai toa i sa whata ma whapea fo i masa pāli i sa vai. Ia sanga whamanuia pea le atua i tō wa soifua. Ai mai se fo i o aso whailunga ina. Ia e pei o na whonga ina atu fo i lato ua taunu mai fo i o lato wa soifua i le tātou ofisa nei. Ia mai se foi nale mamalo Samoa, malo Samoa o e uma o whailonga ino la to wa soifua po e foi in soifua mai le masina LENEI o te sema le masina munimulo LENEI tausanga. Ia mai se foi la le tina matua ia puna fesu iai. Ia tatonu po wono sifunu maltasi ai nei tausanga o le tinale ia puna fesu iai. Ia sang whamanuia pea le atua ia te oto malava ia o e o lo ua whailonga ina soifua ma so whailonga ina tatonu i o tōu whailonga whaatasi o tōu a soifua ia malea soifua o tātou wali o Yesu Keriso ia pei fo i o na alo ti ai le malo le ATUNU'U mo whailonga ina o kirisimasi ia manuia fo i wafia ia tausanga talo na maliu ia Jennifer whamone mo telefon. Leo ono neia tausanga a inga noa le la o mai fo le Christmas. Ia le Christmas i fo ia e taunu FIAFIA wau. E da ngau whango ngoa o ia Christmas e le nonga nga mosi ngo ponga o ngā Christmas. Ia o ke doa ia ngei sa walo vea siasia ia Jenny ia ma whai e lau loku. Ia ma o whai atu ia Jenny whawhi kai lava ia lia lava e soro le leile taika. Kari aku lea a waono nge kausanga ni noa. Ia tausanga ia. Atoa nei i le yasu Christmas kaunga ngongo. Ia whamanuia pea le atua, ia so soifua, ia maas whailonga ina foi, ia pei ono tau whaafonga ma ia. Ia le pese la lea, o le pese sa usu le Christmasi tatou kero tau. Le whamanuia mai esi kapo sa le wa, toi a fio i noma. Ia mana ia la tama ia whamanuianga na. Moi, ia latu. Malanga mai lava mamao ai Roma, e asina i mātua, ia e te whiura inga le keke lea Yesu. Ia ma, e nei tuna poi, a toa nei tuna, ia i ngono i walima. Ia a toa ai le kia puna, ia a toa ai le futasi puna. Ia, se foi lato o ia dia lato na so soifua ne yaso ma lo lava no sai ma lo soifua manuia ja sis mo mort desse ja o se peste les fanga happy birthday Jesus sabe happy birthday Jesus happy birthday Jesus happy birthday dear Jesus
Tai lava mama no Samoa, I may say, Nei Manot. I say, Fayatu, Italia. Happy birthday, Jesus. Buon Natale, buon compleanno, Gesù. Hip hip! Hip hip! Yeah, one for Tapusa, hip hip! Ia whamanianga nā soifua mas whailongaina. Ia whamanuia whaatasi o ia le toa soifua mas whailongaina. Ia ma le soifua o tatou wali o Yesu Koriso. Ia pe ono tō whaafonga mai ai tatou musika. A olo whaanga i o le kirisimasi. Ia mai le pulenga o le Maota Samoa Viiga o le Atua. Le afionga le prestene o le ekalesia metisi Samoa ATUNU'U fafo. Reverend Apineru Rafai ma le prestene o le auso Fealofani. Whapea fo ele ofisa o le ekalesia, le saufa ingata mama tina malolo manu malo, le nofo asea o sinoti taitasi, sunga i tausi matanga luenga ma o la tau faletua, le mamalu i le komiti tu mau, ma le mawalunga o le ekalesia metisi, o le pesele mo le atua, ia lo faanga o POLOKALAME o Maota Samoa Viiga o le atua, mo o tau uma nei Krismasi. Mole atua i fo ila malo faanga Krismasi lava i le faatono le ekalesia e fakasa i Samoa ATUNU'U fafo ai me se fo i malo faltua le ofisa tutotono le ekalesia i Samoa sunga i to ina faatono maulato faletua sunga i to ina maulato faletua sunga i faafeanga inga maulato faletua le saufa inga tamama tina malolo pensione le mawalunga le ekalesia e fakasa. Mole atua i fo ia lo faanga o POLOKALAME o Maota Samoa Viiga o le atua i le afionga o le Krismasi i le afionga i a pātele kovia lui o le olo o taita ia le pulenga katoliko Samoa i Paramata o ia fo ia le whaatamara POLOKALAME o le 25 Foundation mai le afioanga o fasito o tai ma vailu tai pa ia lava lea i le tapua inga mamalu le sunga o le aki epikopo ya alapati Matelina whapea fo i le nofo i le itu a inga sao le ekalesia katoliko au i Samoa ma le lalolangi atoa. Pese lea mo le atoa ia lo faanga o le POLOKALAME ia mo oto sunga mana i tau faltua mese fo i fionga i pātele ia mai lato umarava i ekalesia tolu pei ona lawina atu nei tūla. Manuia le Krismasi. Osa
tasin minute wa te ainele tu lai valu. Whaafunga mai pēa I pesipesenga o Krismasi, pe ono tau whaafunga mai ai. Mole o ala whaanga o Krismasi, mole atu fo I le au whainga luenga le Maota Samoa VIVIIGA le Atua. I lau sunga pasta amo sa whaumui, mal whaltua ia Erika le Kalesia Assembly of God. Whapea fo I le tapua inga le whaletua malolo, man malo ia mawaisi aso whaumui. Pa ia lava lea I le sunga I le taitai o le Kalesia whapotpotonga le Atua senior pasta tai aunga Frost. Ma le whaletua, ma le nofo a whaafeanga inga o le Kalesia AOG. I le tu palangi ma le tu Samoa. Whamanuia fo I le Krismasi, pasta murianga avi isa wa inaya, ma le whaletua ia saipeti. Ma le mawalunga le Kalesia Emmanuel wi Brisbane. Pasta Fausia, ma le whaletua ia Joanne o le Kalesia Worship Center I Brisbane. E Kalesia sofitu le tu Samoa ma le tu palangi kanana fo. E Kalesia Mamona, e Kalesia Lamo Sa Pasifika. Moli maua Yova Uniting Church o a uma e Kalesia a wala tuaila o tapua inga Samoa I le Atua. I ol peselea moli atua yelo faanga. Ia mai le pulenga le POLOKALAME o Maota Samoa VIVIIGA o le Atua. Manuia le Krismasi. After
2BACR local community information. Attending roadside incidents is risky business, but new laws now make it safer. Flashing lights on a stationary incident response vehicle mean approaching vehicles must slow down, move over, and pass at no more than 40 kilometres per hour. Let's look after those who look after us. For Bankstown and Auburn, 100.9 2BACR. Walu minute ua te ai nei le tu lai walu lo tato ia i pea i whamanianga o Christmasi o whamanianga fo i moli atu le POLOKALAME nei Maota Samoa VIVIIGA le Atua i au onanga le tio o lo tautua ina ai le malo le ATUNU'U o Samoa i sini ia ma le whaafonga mai fo i lunga o penga tawhailangi lau sunga sulusulu mai vasa ma le faltua ia Katie ia whapea fo i whaatiri tamausu pātolo ma le faltua ia Matalena le au whainga luenga le fonga o Samoa le iwa ono tesi ma le ono whamo ma lo whamia Christmasi whapea fo i lau a fionga la toa e mani ala la toa ma le faltua a miolei ia whetu ma pea fo i le tofa ia Mano Lynch ma le tausi ia Foleni ma le au onanga le lau Samoa Radio le 2BACR se lau tesi ma le iwa whamo me se fo i le sunga le whawhiangainga ia Pasifika mai awa ma le au onanga le fonga mo mia fionga fo ia le ilua Jerry Wesele ma lo lava ngā lulu e mo le Atua tanga loa ma le au onanga ia whapea fo i whata masini ma le au onanga vui masina mua ma le whalitua ia Naomi ma le au onanga le fonga o Samoa Radio tiumanu matua ma le whalitua ia soisoi tamale ia ma le au onanga le Samoa toi whaolaola mo le atu lo whaanga Christmasi o ani si au onanga le tio o lo tautua ina ile mamalo le ATUNU'U sini au se talia nei whaamani atu le Christmasi ia o lo whaanga mai le pulenga a le tatou le tio nei le POLOKALAME Maota Samoa VIVIIGA le Atua ma le 25 Foundations of Samoan Worship Songs. Pese le moto.
Sfulma 2 minute ua te ai nei le tu lai valu pese ngal Krismasi pe ono to whaafonga mai ai. Alo whaanga Krismasi mai de pulenga le. Maota Samoa Viiga le Atua i le afionga i le konsula ma le ofisa i Liverpool. Lau afionga le whaururunga tulisi whastau ma le tau ofisa mamalu. Tai o fono le ATUNU'U ai whapitoa lava i whaalapotopotonga ao sina taitasi mana i o lātou taitai. So se pisinisi o tautua i nai le malu o Samoa lau afionga tanu wasa la latoa masina moa whapea malfaltua i anofo ma le au whai ngā luenga le ftatau whale ainga numero tasi lau sunga nua fisili malfalitua o a umafo inisi pisinisi ua le maua le POLOKALAME swafa a o loo. Tautua i nai le mamalu le ATUNU'U whamanuia te le atua i pisinisi o nei fo i whai unga le tausanga. Ia malo whaanga o Krismasi mo le atu le ofisa nei, manuia te le Krismasi. Pese le amo oto. Pespesenga o Krismasi na ua 15 minute ua te ai nei le itu lai valu. Alo whaanga o Krismasi, whaamanuianga o Krismasi mai le aunanga nei, i le aunanga Titi Seal Malosi, lau whitalainga muntalo malo tausi, pulenga tato Titi Seal Samoa matunu i whafo. O oe mali tu la fono, le afionga le loia, le sao, le whasalauta le ainga satu i mafono, le sunga ia le ota suatele tufele, ma le faletua, le sunga ia sua Vivian tufele. Le motunga afafa le anganga, le afionga ia faumuina le ana le tupufia, pasta manuia Samuelu ma le faletua ia tomai, le afionga i le loia ia unasa yuni sa apolu ma le SSIG Samoa ma le lalolangi a atoa, Prestene o SSIG ta itasi ma o latau maftanga, oe o lo lango langoina unasa yuni sa apolu ma le tete e atu i le latiro a duafe ma le valu, manuia le Kirisimasi, pese le Maota. I
Musika Christmasi na waluas fulu minute ua te ainei le tu lai valu. Muli atu fo ia lo whaanga Christmasi le 25 Foundations of Samoan Worship Songs. Le whetalenga ia lio voli tufunga ma le tausi ia nātia. Liuliunga tā le tau whae le taulangi ropati to le afoa ma le tausi ia lo minga. Le aula ma le tausi, whetalenga ia onofia ma le afionga ia sula teisi. Le sunga i le usoli ia tuila epa whai ai ma le whalitua ia maunga mū. Se mima sera nantun, a whamasanga tafinga sau vau ma le whalitua ia o le itai. Sabusiva Sheikh ma le nofua alo. Le presidente o le SSIG, New South Wales o lo amano. Faulilo ma le whalitua. Anita ulu ma ta sesam ulu ma le nofua alo. Pasta ufangalilo, ufiao tupua ma le nofua alo. Nu tusani ma le whalitua ma le nofua alo. Pasta ufangalilo Henry Fido ma le whalitua i Atina. Pasta Rupi ma le whalitua. Julia tu manuao ma le ainga. Makirita O'Brien ma le ainga. Talioa Isaac toi vai ma le nofua alo. Tu matawai Joseph ma le whalitua i a Ruth ma le nofua alo. Lopa tai tanu wasalalatoa ma Sinamua ma le mawalunga o le maftanga. A le SSIG o lato umafo i wale ta ua suafa. Ia lofte le atu mo oto. Pese lea mo le toi lo whaanga manuia Christmas.
Senghor Krismasi na waluas fulma fitu minute ua te ai nei le tu lai valu. No whaangar Krismasi e moli atua i fo i le ainga sa tia i sala ilua, le ainga sa le ala itawhea, le ainga sa sawa inaya, ma le ainga sa amituana i sala ilua savai. Me se fo i pasta whaavai ma le whaletua i a Wanganui Avio le Kalesia AOG Brisbane, peni ma e penesa se ufale ma futama i New Zealand. Ia whapea fo i mate Filifia Pita se ufale ma le whanau i Samoa. Sawa inaya poni puao, tuyoti malo ma le whanau, mafuta mai New Zealand. Sunga fo ia leota leulua iali i TATOU ma taulau luatua ma le whanau, futa mai Samoa. Sioali i Daniel Emma ma vaiana i moa moa. Soifua ese fea ngai lisha pile nā te fitu afe. E me se fo i pasu i mika. Vi ma le whanau o fale apuna. Lofa tele atu mo o tau uma. Fo i o ainga mawo i o lo mafuta mai. New Zealand, Samoa, fea lava o mafuta mai ai. Muli atua lo whaanga o POLOKALAME ma o Samoa vi ingo le atua. E mo o tau uma lava i o e ma sani o na mafuta mai. Me se fo i. Nā tau e mātani na tusi mai i tatou le ia lisa i la leo ane saisola. A me se fo i tui vai fale, tangaloa ma le faletua i a lei. Ma lo lava le mafuta mai tangaloa ma lei. Me se fo i o afa masanga tawhinga i alofa tele atu mo o tau. Soi ta mali i a tau whaoa ai ono whapea fo i fu a mata ai sua. Ia o le pese lea i momoli atua ia lo whaanga o le POLOKALAME mo o tau vi ingo le atua mo o tau uma wha taifo i mafuta mai, taifo i le tapua i mai, ia wha taifo i lo whaanga moli mai te le waso o whai ai tatou POLOKALAME, manuia fo i le whaasawini atu fo i Krismasi o le nei tau sanga i nai aso o lo lumana i nei, maua pese Krismasi FIAFIA ia te o tau o uso matuangane ia mai se fo i whanau. Pese le mo o tau. Sana, sana, lela.
Whawhiawhianga Christmas na wato e luas fun maleono minute o na tale o le itu la iwa. Lo whaanga moli atu fo e o Christmas mai le ofisa nei o le Maota Samoa VIVIIGA o le Atua i le tina matua i asilau mea amitua nai ma le whanau. Pea fo ito e lau ma le whanau, tipesa ma le whanau, ese maurungia se te whanau ma le whanau. To le pai whato anga avoa ma le tama ia sa lofa tele atu mo o tau uma i au kilani. Mo le atu e fo e lofa anga ia la tau uma lava o e olo o mawhatia pia i ngase o tino. Fai lava o lo maua oi mawhitanga o le. I mai o le tino i nei tau sanga ia wha moe pia i le atua. Pia ia musika o le POLOKALAME nei le Maota Samoa VIVIIGA o le Atua ma le 25 Foundations of Samoan Worship Songs. Ia o se isi vai malu. Ia o se wha o la tonga fo, ia o se wha AFIAFIA fo, ia moli atu i lo fina ngalo. Tau ave se ai nisi mai o manisi fo i ti ngā o le tino. Talo pia ma o tau, ma lo fatele atu ma o tau. Moli atu fo ia lo whaanga. Ia te ilato o e o lo mafuta mai tono, maota whale pui pui. Fea lava o e mafuta mai ai, tawhai fia o le nei la line. Ia e lofa tele atu POLOKALAME o Maota Samoa VIVIIGA o le Atua mo o tau. Le whaangaloina lava o tau i TAIMI ma whata alofa. Mei se fo i o moli o alofa anga fe moli tai. Ia tau iaina i o tau maua se Christmas FIAFIA. Moli atua i la alofa anga o POLOKALAME nei mo o tau uma. I le musika o Christmas i sauni el tatou insinia. Wanga fua atata manuia ua vavalea fio mai o le Mesia vanga uma o tatou loto e Yesu Mesia ole keriso ola ngonana mo oelo ufaola ua avea oia e fai matongi ola le tua ua ua foa i mai le perofeta o Isaia na maloia o le afa na umai o le Mesia e lona ua le malo le sili sili ese le lalo langi aleluia tatou pepese o la ngonana ua foa i mai
ina ia mea o ia e whai malelenga a mea ia o lona afi o mai e toa manatu ai e ua maua i le whawai mai Whawhiawhianga musical Christmas ina watu esfulu ma le iwa minute o Natale o le itu la iwa. Ia talua i Samoa, ia o le aso ata e ao le aso lua se fulu wha. O le a whiangai ai foi le a fionga i le loia, le fionga i au nasa iuni sa polu. Whaapea fo isi o na alo le fionga i le ngawhatasi i a teo si fui maono. Mei se foi o le langolango sua na i loia o e o loo sosoani. Ia mai se le SSIG Samoa ma le whaamasinonga. Pei ona toe tolo mai le tātou whaamasinonga mai i le aso se fulu o le masina LENEI. Ia le awa toe tolo mai i le aso a tae ao. Nei la taimi ia mo nei taimi e te mole atua i fo i la le whaamalo i la wafionga o nasa iuni sa polu. Malo lava le ono sai. Malo fo i whai o le whaiva. Titilo atu fo i luma o le tūlau pito i luma o le observer LENEI tae ao. Ia wale manuia fo i ia whaupunga fo i ia po o la fonga fo i wa la fo i nātu fo i la wafionga le tamaita i lo ia. Ia i la alo ua nganga i mole atua i le whamalo i la wafionga le ono sai. Ta tonu e le whaingo fie le ngaluenga o lo lua whianga iai masi o walo. Ia ai maua pea, mau pea le to vai, ma ia maua pea le to afile mu, ma ile atua. Tato wo pea ile wala mawalano, ma le wala lot pe o le aunga o le nei vai tau o le loto mawalalo, ma le fifi le mu. Tato mawala loto mawalalo, ma ile pepe o le tikirisimasi. Ia ma le fifi le mu, ma ile atua, tau tai ai lo saa. Ia malo lava, wha malo atu lava, ia te oe le whinau, la wafionga le whinau. Malo tau wivi mo Samoa. Tatonu foi ia o le aso atai au, le a whasauni atua i foi o lua ma se walo, e meisel tato SSIG, ia ma le mamalo Samoa o e o lo lango lango ina le mau, ina ia ave esea le atu la fono tau whaofi, le la tiro a lua afe ma le valu. Ia mai le POLOKALAME nei ia te au, ini nganoa li tia sama inaya, ia o te whamalosi atua i foi ma, atua i foi ni upu whaala e au, upu whamalosi au, mo la wafionga ma si o walo, ia maua le poto mai le atua, ia whapo uliulingia lava lautino, a ia malama lama o lua fofonga, whamalama lama ina i le atua o lua fofonga, ia maua pea foi se maua le atamai mai le atua o le toa mea uma lava na ia whai ei foi mai se lava o le anganga lo lota mawalalo ma le file mua taita ina ai le aso atai au pe TAUNU'U pe le TAUNU'U
mātou te tāpua i atu, ma taputapua i atu, ma talosi atu, ma tatalo atu, i lua alo whaiwai fo i ma Josie, i le aso atai ao, po le alawa le tūlanga o iai, i anga leile atua, ma i alofangia le atua fisosoani mea umalama, tonu fo i la sauno atu fo i tapa au whaasina, i e whaatele ina i fo i tapua inga, i a mai le ofisa nei, tatou le tio whaasalau, le sa le Jennifer Foundations of Samoan Worship Songs, ia male maota o Viiga o le atua, ia me se fo i le tapua inga le prestene, i le SSIT a polo amanu faulilo, ia male mawalunga o le matou maftanga nei le SSIT New South Wales nei, o mamana, o lua mamana, alofa tele atu mo o lua, ia tu atu le afiunga le tapa ufa asina, ia awafa manianga mo lua alofai vātai au. Maro sau noi la fiong tau saling noa taitonu unasa sa Paulu ia whapea fwoi ala walu ia choisi le nāwa sau noa atu la fiong tau sala le pulwhaatonu fwoi ala pokalame sini au se talia nei pokalame sa whaifuafua lava ia tūlanga o loo vaai ai ia fufonga e mese fwoi ia sulu le tino i tūlanga o loo tutupu mai ia ele o se pokalame whai tu au al pokalame e awa na fufonga o na manatu i tau lava o na amai lunga mea moni ma le whamaoni whape nāna tantana no ai ma fitu na i ma manu le ATUNU'U ele lei lava le ngoto le sao Samoa i ngoto i a Samoa a toa e le ngoto i se vaenga po ni vaenga o le ATUNU'U tai tonu leo sauno atu ma batu whamunianga le whionga tau sala pokalame na whau whapitoa lava nei pokalame a wāl tamawhai a ese le corruption i tonu o Samoa e ili tau tonunga ia e te o telefoi ia ma nisi tātou te manatu ia e leai se whi au sesi ia Samoa e pe tai leai o a o Samoa i nganoa Samoa le pokalame o Jennifer Samoa e iai o mātou a ia tau e mātou te whisilingi ai tal tonu fo i leo tau tonania i le tele o toma whainga leo mātou te whamanuia tai uni sa polu o e wai a mai e lunga lei fo se senga loa fionga uni sa polu e loa fionga nasa uni sa polu ia whapea fo i le talenga ia lawati por to fafa ia namlo ulu ia po le fionga fo tamainga ia tupua la tomina la tofina wina ia mo se saltonga Samoa pa me ese ai e leo se saltonga Samoa a le ese corruption di tonu Samoa i tele o faala tua lo ali mai e non fai na tali mai le fionga le li palemia a foi tali mai lunga i la to media e le ai se media o fa pea on feelingia ia tulanga o lo fia mamna mai to tele le ATUNU'U a fai vesi feelingia na le fa ta lunga lava e le o to tonu o loto lotoi le wa vea lava ia la fionga nasa uni sa polu ia mese lava ia susunga ili lo ia o lo lango inga ile mau ia ese le tula fono lea mo le tula fono mo le fa popoina o le mo kesi e ona faina ma le petia ele polu mana i o Samoa to telefu isi ele fia talanoa ma le fia mamna mai ai ele ai na peia ona fai mai ia Saint Teresa ia Portina ia Mara Teresa tina lea la langi leftoa ma le watu o se maa te tongia pe la poa pe la ititi e ngalu se mea wa e saunoa ai au nasa uni sa polu le mamalu le SSAT Samoa e whapena o na ngalu ma pai atu i a pionga i whamsino na tu te maia se whai unga tari tonu foi o lo i aile mana le tua le whamsinonga amoni o tātou whātua tu e titi i le tele o mau whamtalanga o le malu le ai le o malu Samoa e le o malu i a tātou whanua e se ia whaupunga ia te taritonu ia le afa mausuli ia whaupunga i le aso taiao a whaifo i le o taiao i le TAUNU'U le whamsinonga le aso taiao ia o le atua e whai aso e te oti le uma aso le atua tu iei fuilisi lao le lei a mesili o lo maua le avanoa whapenao na tāwhi mai e le lei le puipuia a le anga le tunga whitia whawhtaital ia whamonia kismasi ia nasa uni sa polu ia whapena foi ona whamanuia foi mo le whamasinonga i laso taiao pese leo saunia le kalesia kakoliko i taufusi o le leo ma mo le lei e mai foi o fia moa ni leo ma mo le lei
i ni neva i temi a unasa uni sapor taidava. Ia o le taina le pese ia mole atu ai foi ma whaamanianga o le Christmasi mo o la pi malona nganga. Ia e tō atu lama le pūlou o la pi so se saunoanga lava e te umai ai lunga o le tatou i tūlau. Ma lo whaftai mo le POLOKALAME ma tango fie. O la ulava ia talo i le atua ma le mea lo fasili mo o le Christmasi. Ia sanga wha mautuina pea ma ia sanga fuai pea le atua ia te o le poto. Ma le malama o mana tunatunga lelei, ma faufaunga lelei, ia awa lava le POLOKALAME lea o mea lilo. Se no ngai fai ngol POLOKALAME lea o la pi o mea lilo. Le hai, alawa ia yale ngo o la pi, o la pui puia. Ia lo fatele atu, ma wase Christmasi FIAFIA, ma te Christmasi manuia, ia ai o le pese la leo saunia le insnia, mo le atua ia lo faanga, mo le tatou whamsinonga tai au, ia ai mai se o la pi. Toi ono minute ona tale o le itu la iwa.
ia taltonu Samoa ia le avanoa leilea ia mo le toi fo ifa manu yanga o Krismasi i le Krismasi i nei fo i tausanga mo le toi fo i le nganga fa aftai ia te oto o manava o e fia mafuta mai fa fonga mai i le tatou le tio fa longolongo ia pe fo i o le tamafo ia Farani Swan ia fa pe fo i siona ainga ia malo lava fa aftai mafuta mai mo le at manuele Krismasi ia manuia fo i Krismasi pa anga umarava o le mwhai fo i ona tau maua swafa ni nei tūla o le taimi. Tai tonu fo i Samoa ia o le aso Krismasi ia le fo i watele fo i ia whawhitau le tupu i lunga le awala tele ia tautoa nā awane i au maia le manguki e avea lau ta avale whafo i ina lo sa whafo i ina ma le whaau ia saunga le mo ia le whanau, ia meise fo i o le hainga. Angam lofa tele atu fo, te tun fo, ia le fo ua iai tu la fono, ia le mawhai ona i tautala telefoni, wha ngā ina telefoni ma avel ta avale, le mawhai fo i ona i tau mafa ma avel ta avale, ia tau lava ona whaetete, ia o le ngata i tau ngatao sala, ia ai lusi ai fo, ia pe a whaina ai fo, ia tafa o ngā oe malino fo halo, tawia ina ia maua se Krismasi FIAFIA le mamalo Samoa me se fo i oe o loa MAIMOA ma whaafonga mai ia ATUNU'U fafo a whai fo i oe se ALALEO o le maftanga nei mal POLOKALAME nei fo i Krismasi talton fo i ia whale o le Atua lo fina ngalo e maa ngalo ai fo i le au nanga mai tausanga atoa se ia o mai nei taimi o le aso via ia le pepe fo Krismasi ma le whamanatuina ia e toi whaalele iai foi ia sootanga ua whapena ona leo toi o leo lelei ma o so whaia le ali o lalang ia maua pea le FIAFIA i o tau fina ngalo ia e meise foi o le POLOKALAME nei ton foi ia leo la saunuatu le fionga tapau whaasina ia ma wha umatu ai foi mal tatou POLOKALAME LENEI aso ina ua toi whami no te ona tale o le itu live. Iva! Ili nā ua sauno atu ili whiunga tausala i ili nganoa ia taitonu lava le nganga Samoa ia ili tu yesisi upu whaapopo le nganga mawalunga lava ia i fui se mea ua lape foi le tātou POLOKALAME i mai le tausanga atoa a mese le ono masina talu na mata lunga le tātou YouTube ia whamalu lua tuai i le mamalu le tātou ATUNU'U ia tātou maua se Krismasi FIAFIA ma se tausanga fau manuia ni mea ua whale tonu ia lafo i nuu le aina e whapenana tu watu ia tātou sanga i mai mo Krismasi o le nei tausanga ia tātou mos Krismasi FIAFIA ia kako mofo se Krismasi malo loina ia o nisi fo i o mamalu o le ATUNU'U ia o malanga atu i ATUNU'U fafo e mese lava i eisi stete o Australia i melo tātou nofuai ia na ua watu tu la fono le malo ia wale toi whatangaina le averta vale mainu sa upiki kofe ia po sau vai inu ia po se mea lava e ona whalave i le vaaina numota vale ia o lapta inga ne nā e tu atu e a ona whautania ia o le ola tangata ia tasi lava le ola na mai le tua ia o le ola foi ia o lo ia ti oe lava tausia le ola le tua e le tātou nunga ia o whai unga foi nā tātou pokal ia Farani ia whamanuia foi le tua manui Krismasi ia te oe e lausunga Farani ia tu lau lava o tu langa whaatupu ma o tu langa whaatamali whaatai lava le lango mai o se tasio sui o li tiolo whapena le lango mai pia le tātou POLOKALAME whamalua tu foi Farani ni mea ua le tu sai foi malo whaafonga anga ia whamalua tu foi whaatai foi mo le lango ma tātou POLOKALAME ia taitonu Samoa o le atahatu le pese lea o le aswhanau o Iesu e whapena tātou whai ue monei po ia tātou toefelu hae foi i le paiaso a wafo tātou POLOKALAME mo niuia ia mo le niuia ia te loa le atua foi i le tausala ia le tātou POLOKALAME mo le tangata mo sina tolu vai aso tātou toefelu hae mai foi lea i ia rau iai lava ia POLOKALAME o le whapena o na tamawhai e live mo tātou POLOKALAME i Samoa ne tūranga, ia, la ausu atu pese Krismasi, pese whaapitoa ia mole aso whanau a Iesu. Ingano hasi mea tawhisa noa, ia lei. Ia, soifuia le pa ia mola. Soifuia Samoa.
se pese ua o